ngasi phongkiba tongan Manipuri sifong singdagi maruoibi i pausing khongasaraga Manipur top channel gi mekedi thamjagi ahanbada anauba gari leiba yaroi Bihar gi deputy chief minister Yadav ngasi phongdokibadi handak nauna state cabinet yoroklaba Rashtriya Janata Dal RJD gi lusingba singna makhoi masagi anauba gari leiba yaroi makhoidagi hena ahal oiba mi singna makhong suanba yaroi ki Yamna sing lemba mong minister sing na laiduna laira bamadi awaba nang laba miyoi sing bujat kanglup khaidana mateng panggadabane so haiki makasa tarak poina toba pau khara susiga wari sananaba thong hangli Myanmar military chief Myanmar military government ki court amada Aung San Suu Kyi gi wayir sing adu loisilaba tungda military khu aduna thowanba crisis adu loisinanaba phamdagi tanthoki bi lusing bi du wari sananaba military lainga asina thong hangli haina irai namita deba adu military ship aduna phongdokre maki matakta leiba legal processing adu logi matung ina loisilaba tungda aikhoina maki paukhum makapona wari sananaba khalagani haina statement amada min ong halaing haiki Haukiba say February amada Khanongpok Asia lewasi gi democracy gi matam loisinduna Army General sina ku amada maki government thugai kiba matungdagi masai sai humdrag humdai surabi susi phajinduna thanbakli writers group singnadi political gi wakhalonda sejin maran ne heba kayamuki damak susi da haujuk phawra sai taragathre ki jail gi sarak pikre atoba kanamata sarugya handaba military lenga ki court amada susi na mayuk nari wa tai maran sing adu da mak karigumba conviction pirak patarabadi mak jail da sei ticket kaya amaga leiraba yai court ki wayel adu da journalist sing sang bai hande mak ki okil sing bu media da wangang ba gathing ba thami aduga mak ki wayel sing adu karama matam da loigani ingit amata military authorities na pidi Myanmar military ku tawduna thuwaliba I tanabasi lebasisu Myanmar ama oina yauriba Leibak Taragi Association of Southeast Asian Nations Asian gi diplomatic gi honabasing natraga isau sauna leiriba United Nations su hauju phawbada thingdri haukiba sahida hingsa lepnaba amasum wari sananaba yawbu manga gi yanaba ma Asian ga yanaki dubu madu military junta aduna karimata tawrakidi hauju phawbada Myanmar gi hingsa asida miyoi lisingani sani hena sikhre haidi hena pausna phongdorakli atopa pawamana Himachal Pradesh ta Khudak ki isau Leibak Ningkhaibada Miyoi taruk sikhre taragomde amagasu Siramba yabagi phibam leire Himachal Pradesh ta nongkana subadagi Khudak ki ising isau tholakiba amasum Leibak Ningkhaibagi tongan mathawdok singna miyoi taruk sikhre amasum atopa miyoi taragomde amagasu Siramba yabagi phibam leire haina ngasi official singna phongdokre state asigi Hamirpur district Khudak ising isau ma thulokibadagi khudongthiba taraba miyoi kungani thoi asoi angam thoktana puthorakre haina makoin haiki sikhiba sing adugi matangna chief minister Jairam Thakur awaba phongdokre amasum soklaba district singda langi khongthang da administration awana kannabagi thabak sathari haiki official singi matung ina Siramba district kana nong surakhibadagi Leibak Ningkhaibada makoigi yumadu tekpadagi miyoi ahum sikhi yumadu ayupung mari makhairam tabada tekibani mandi des Leibak Ningkhaibada amasung Khudaki isauda napi masama sikhre amasum atopa miyoi taragumde amagu Siramba yabagi singna blairi haina official singna haiken spouse na phungdorakli makasa tharak poina topa pauna Putin na Macron gi wari sanabada Ukraine gi nuclear plant da catastrophe thulakpa yai habigi mod phungdokre Russia gi president Vladimir Putin amasung France ki maki lengmanaba Emmanuel Macron iranamita phone wari sanaduna Ukraine gi haujuk oiriba phibam gi matana khana naina khre haina Kremlin gi statement aman hairi statement aduna hai phone wari sanaba adu da Putin na Zaporizhia nuclear power plant NPP da Ukrainian military na systematic oiba mong da shell attack sathaduna lairiba sina radiation contamination chauna thuanduna nuclear catastrophe ama thulakpa yai haina section wa phungdoki makoina Ukraine gi phibam ga mari lainaba tongan bihiram kya gi matana khana nainaki maruina president Vladimir Putin na Zaporizhia nuclear power plant Ukrainian military na toina strike sathaduna lairiba aduna pak saroba lamsingda radiation contamination thoangadaba asoba nuclear disaster ama thulakpa yabagi khutong thiba lei han statement aduda panki
यूरोप की ख्वाइदगी चाव एटॉमिक पावर प्लेक्सिंग की मनुंग अमा ओरिबा जापोरिजिया एनपीपी द सेल अटैक चथबगी मतांग यूक्रेन अमसुंग रशिया हंदकता अमग अमग मोराल सिनकी पनबा याबद एनपीपी सिना यूक्रेन की अपुनब इलेक्ट्रिसिटी की सरुक मरी थोकपगी अमा पुथोकलिबनी फोन वरी सनाबदुद पुतिन अमसुंग मैक्रोना अथुब मतमदा IAEA की मिशन अमा जापोरिजिया एनपीपी द थादुना मफम अदुगी असेंगबा फिबम खांगदोहनबा हाइबसि यामना मरु ओय हायना यानखि क्रेमलिन हाइरी मदुदी एक्सपर्ट सिंगबु ग्राउंड लैरिबा हाउस की फिबम खांगदोहनबगिदमक्ता अथुब मतमदा IAEA की मिशन अमा पावर प्लान अदुदा थाबा हाइबसि मरु ओय हाइबु वाफम लुसिंगबा अनिना वरी सनाबदुदा मोर अमा तोनि यानखि रशिया की मेकेडी एजेंसी असिगी इंस्पेक्टर सिंह मथौ ताब मतेंग पांगनब सेम सादुना लई हाइबसि कन्फर्म तौखि पुतिन मका तारदुना हाइखि मदुर यूक्रेन की आर्म फोर्सेस ना मिसाइल स्ट्राइक चथबदगी यूक्रेन की प्रिजनर्स ऑफ वार क्या सिख्रबा येलेनोव्का द लेबा प्री ट्रायल्स डिटेंशन सेंटर द विजिट तौननब रशियन UN सेक्रेटरीट अमसुम इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस की एक्सपर्ट सिंह इनवाइट तौखरे पुतिन वरी सनाबदुदा हौखिब थादा इस्तानबुल खुयक पिनखिबा हवाई चंगवाइसिंग एक्सपोर्ट तौबगी डील इम्प्लीमेंट तौबगी मतांगनसु मैक्रोन दा ब्रीफ तौखि अमसु मालेमगी मार्केट सिंग द रशिया की ओइबा साना थनब पोथोक सिंग अमसु फर्टिलाइजर सिंग एक्सपोर्ट तौबदा हौजिकसु मखाताना खुरौ कया थांगदुना लई हाइबो वफमसु थौखि क्रेमलिन की स्टेटमेंट अदुना हाई रशिया की प्रेसिडेंट फ्रांस की लुसिंग बसिद यूक्रेन की हवाई चंगवाइसिंग ब्लैक सी की पोर्ट सिंदगी एक्सपोर्ट तौबा अमदी रशिया की चिंजा की पोलम सिंग अमसुं फर्टिलाइजर सिंग मलेम की कैथल सिंगदा एक्सपोर्ट तौबद खुदोंग सानब जुलाई 19 इस्तानबुल दा खुयक पिनखिबा पैकेज डील की प्रोग्रेस की मरम खंगखि मखाताना रशिया की लुसिंग बसिना फ्रांस की मा की लेंगमानबद रशिया की चिंजा की पोथोक सिंग मपान थादोकपदा लैरिबा खुरौ सिंगसु पनखि लोइनना मालेमना हौजिक मायुकनरिबा फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सिंग लाइखाई तथोकनाबा पुकनिंग थौगतनिंगाय ओइबा मोंगदा लौखटपम थोकपा खोंथांग सिंग लौखटपगी थौ उदे हाइबगी वाफमसि थमखि हाइनसु पावसिन मखाताना फोंदोरक्ली अतोबा पावमना कोकिलल हौबा निपान खुलाई थादोक्तुना सिक्योरिटी फोर्स ता संगजरखरे लो नथिंग थमख्रबा कुकी ट्राइबल्स यूनियंस KTU की लालहौबा निपान ngasi हाब्लोंग दलिबा असम राइफल्स केम अमद खुलाई थादोक्तुना संगजरखरे हैना असम राइफल्स की मकोक्तंबु ऑफिशियल अमर फोंदोरक्ली ऑफिशियल सिना मखाताना फोंदोरखिबगी मतुंग असम की दिमा हासो डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा हाब्लोंग दलिबा असम राइफल्स की बेस केम अमद लालहौबा निपान नदु खुलाई थादोक्तुना संगजरखिबनि सुहाइदि असम राइफल्स ना नॉर्थ ईस्ट लाइरिबा लालहौबु सिंगबु हानगी पुंसी मेहिंग पुरकनाबा होनदुना लाखली अथिंग थमख्रब KTU की लालहौबु सिंग नॉर्मल ओइबा पुंसी मेहिंग हलकनाबा मदि कुलाई थादोक्तुना इंग तपगी वरी सनाबा हाइदुना लाखली मदुगी महि ओइना लालहौबु निपान कुलाई थादोक्तुना संगजरखिबनि हाइरेनसु पावसना मखाताना फोंदोरक्ली।